Kaseng United Democratic Party Nongstoin constituency hinin kasngi kelas Sdang ye Jingialap election ke Baningkong hakathan Marngor kabahap hapo ke West KHASI Hills district. Laki spa ngut ki brio na katega jaka kilawan banyashim benta haka program kablalong hasnong Marngor. Lawan banyashim benta hakatega Jingalang daki kirtong kaseng UDP bakentop ye iba NP Nongsiet Moxlander Marngar i President ke Udp-Nongstoin Circle but President ke UDP Youth Wing West KHASI Hills i LG Nongsiet na pedeng kiwe ki Jingialap jong ka UDP Marngor but like se zone. Haba ay jingkren ha ka Jingialap iba Polestar Nongsiet ila penpawi ki jing ba mat de kisnong ki badon ha ka tekatan ha ka liang ka jing bombit bombiang ki linti senkin kablawan ra jing ha ki nong snong ki ba ha banya ki jat da ki kinta. Hakaway pat kaliang EMDC barim na Nongstoin iba LG Nongsiet ila kren halor ka jing donkam banwan sensyarno da kaseng riulum ha ka sorkar batemay. Kubur kepastu tengah yang itu yang kini lada kemautar resan kawan UDP but nangni nangstang kawan UDP kenum banginnya penting ya kita di blok kita deh kita pergi kita sang nangni pikwa banwan rak nasani tinadon menta ngau pi ya welang ya ki lok pijor ki bayin wasan ki bahap hamni ki pela sarana ki blok satei ban pensno ya kaniga kubur ke babha